pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino timawag, tatang? Ni Mary akasinsin mo, Susan, anak mo. Nauram ka no ti balayda. Ay nawaw. Isumat ti ko na. Makasangit pa'y ngarod amang ibagbaga kanya. Naimbag kumamat adanay salbar da agamit da, tatang. Talaga nauram amin, anak. Awan tinabati. Light materials to, ngamin ti materialis ti balayda. Samay sa, abdada iti bangkag da, iti nauram ti balayda. Sus, kaasi damat nga rod no kasta, tatang. Ang mga naawan pa yan may suot da. Adda ka no, tintad da iti karuba da. Ang kurang da dyan, anak. Alabayan nyo, ipadas kung tuman ti agsulisit iti tulong para kadakwada. Sige, sikan ti makam mo, Susan, anak. Tulungam ti kasinsin mo. Nakitak timpos mo iti Facebook, Susan, bakit? Oh, apay tayo Jeber tulakay. Nakita nga do ti nang isi-share post mo. Anda ka di mo't lang ti nakuliktam a donasyon para iti kasinsin mo? Ay uwan. Damat kit de, lakay. Nasayat mo nga rin kasta bakat. Kahasi damat. Iso nagsuli si taklatan. Tadi tayo mat kabailan ti tumulong. Papada tayo mat nga rin mamirmiraot. Pagyamanan tayo lata. Tadamit tang iti mayat at tumulong, Susan, bakat. Aywan gayam. Agpailiak inton Lunes. Mapan ko alaan dagitibado kan groceries a donasyon ija ili. Usaran tapay lang ti tricycle mo, lakay. Awan ti parekot. Numay papaniti na itabakat. Lumabasak pa'y man iti paraangan niyo, Madam Rosita. Mabit lang, Susan. Apay ka di? Nakita mi ti in-post mo iti Facebook mo. Kaya't mi ba't ti makatulong iti kasinsin mo? Ano dagiti badbado kan groceries a kayat mi nga idonar? Adamat laeng cash. Ay nawaw. Agyaman aklaonay no kasta, Madam Rosita. No nawaya ka. Umay mo lang alaan dito'y balay, tas sikan timang tad iti kasinsin mo. Busy kami ngamin, iso sikapay laeng ti makaam mo. Ay awan parikot no may papaniti da ita, Madam Rosita. Umayak to inton bigat. Mangkita ka langan iti arkila tricycle, tapno adda pangiluganam. Ado nga mindagi chay, sigurado adi mo mabagkat amin. Nay, agasim mo dito nakulik sa madonasyon, Susan, anak ko. At saka groceries, bag, sapatos, kan lupaw. Ang mga no, dapat tikas. Adda tatang. Naksaya abang garun kasta. Tapno, adda ti mausar di kasinsin mo. Adda pa'y kano idonar ni Madam Rosita, tatang. Manayunan pa'y dagito eh. Aya. Wan. Ay, baknang katday chay. Sigurado ang inginaan mati idonarda. Agam kita manakaw. Nuan niya man ti nakulikta madonasyon para iti kasinsin mo. Itad mo abuo kadakwada. Di mo kiskisayan, wag? Ay, nawaw. Kaya't ko lang mati makatulong, tatang. Diyak pulos paginteresan dagita donasyon da, tatang. Palagipla ang anak ko, Ni tatang mat. Anyat pagkunkunan nyo kanyak, aya. Ket, nakasaritam ka di matlaang ni Manang Susan, mama? Wen, nakasaritak idi kalman, anak. Anya nga iti kunana, mama? Umay danto kanwala ang dagiti donasyon inton bigat. Nasaya at mo't nga ron no kasta, Inayon mo nga rodan dagiti bags kan sapatos ko, mama.
Ha? Inayon mo, ta sukatak tumot laang. Saan abale, ta mabalin pa'y mo't ama usar dagi jay. Naimbaglaang nga adda ti usaran ti kasinsin ni Manang Susan. Sige, sige. Ibagak to iti babaunan tayo ta ikarton na kalpasan ti panaglabana. Ala nga rod, da kayo pa'y lang ti makaamo. Ta adda ti napatag apapanak, mama. O sige anak, agan-anad ka kuma. Mangan kan, Berto Lakay. Anya iti masida Susan bakay? Karni Ay nawaw. Awan pa'y mo naawat ko akas kan ka bakit? Nangalaan nga iti... Awanan ti ado asa ulakay. Mangan kalatan. Agawaam ti mangan, ta dapay papananta inton madamdama. No kasta. At dapat ti donasyon nga i-pick up ta. Bakit? Wen. Adda kanukat idonar ni Madam Rosita. Last day giant lakay. Sige. Mangan ka nagsawar klabita. Agawaam Wen ka di. Agyaman kami una iti indonaryo Madam Rosita. Awan na nyaman na Susan. Pagayatan may di tumulong ka na iti agkasapulan. Aywan gayam. Adapay cash. Ay nawaw. Ato ti indonaryo agamit kan groceries madam. Sa ita adamanin cash. Kasta talaga. Naimbag matapang rungyan ti kasinsin mo. Damag ko ngamin. Awan na isalbar da agamit da. Ay, wan nga rod, Madam Rosita. At dada ka no iti bangkag da, iti nauram di balay da. Ay, Nagasat launay ti kasinsin mo, Susan. Ngamin, ada ka nagagat amang kolekta iti donasyon na para kadakwada. Ay talaga kasta, Madam Rosita. Awan mo ti dadumang agtitinulong no di datayo laang, Madam. Ala, agrubot kayon sa matan eh. Paypayapayan na kamatan ti asawam. Ang pakumustam tulatan ti kasinsin mo, Juan. Sige nga rod, Madam Rosita. Agyaman kami manan. Agas, mandag ito'y abags kan sapatos ngay donarda iti kasinsin ko. Matlaw ang inginaan. Ay, tinasayat. Kasayak tapno ada mausar ko. Sigurado asan tumatla nga madlaw ni kasinsin ko da ito eh. Sigaw ko'y gayam Susan anak ko. Ano nakariing ka pa'y lang kat rabiin? Ay ko datang. Kas makita yumat. Ado tinasken amay karton tapno ready for delivery kada insan Mary inton bigat. Kasta ka di. Wan tatang. Nasken nga ikarton ko. Iti kasta umanay iti tricycle ni Berto. Wan mo kidi Amang ang kidi no kasapulam ti tulong ko anak. Ay, saan ang tatang? Kabala kong da ito eh. Sige. No kasta ti ko nam. Umunaak nga rin na maturog anak ko. Ay, nasaysayat pa'y tatang. Inawagam ka din di kasinsin mo, Susan, bakit? Naipakamum ka di kan ko, na? Nga dati donasyon nga i-deliver tayo ta? Ay, uwan. Nalpasan, Berto Lakay. I-deliver ko lang dito, Pumanawak tumutla dagos, bakit? Apay nga, Lakay? Wala, tanaskin nga pasada ak. Sa anak ngamin ang nakapagpasada iti duwang haldaw ka. Ala, siya kung di makamuha makisarita iti kasinsin ko. Aglisi ka nga ro iti dalang ko. Tamapan ko alaan, ti tricycle nga usaran tamakan. O, da kayo nga itatang. Saan kayo kadya sumurot? Saan nanak? Saan tayo mo lang nga umaday ti tricycle? Sige nga rod, tatang. Ni Manang Susan mati lumabas iti paraangan tayo, mama. Anya kumano'y iso ti lumabas, Mayla anak. Kita man ti bagkan sapatos nga inusar na, mama. Saan ka di nga isuday jay ti bagkan sapatos nga indunarta para iti kasinsin na? Ne. Aywan ngagpayso. Ay nawaw.
Amangan matno din na intat ti donasyon para iti kasinsin na. Ay, di ka ko magpanunot iti dakes, may la anak ko. Amangan no inted mo ti kasinsin na kankwana. Nga ta? Siguro Sapay la kong mga rod, mama. Narigat mo't ano basta inala na latan. Berto Lakay. Ano? Ano tal aramidin iti paradahan? Susan ba ka? Talino ti papanamaya. Agpaili ak Lakay. Kay, apay kasta ti langam. Kaya sa dino tinangalami ti day tabag kin sapatos ba ka? Ay na, di mon salud-sudan no sa dino. Kita man kita no bagay ko matlaang. No saan nakagbidot? Inalam day ta iti donasyon para iti kasinsin mo kuma. Kangiwat mo matalakay. Nakalakit din aya. Ay ulayin bakit? Di ka di mabayin? Anya kumakay ti pagbainak. San anong buwan akinisayam ti donasyon para iti kasinsin mo? Agpudno ka man. Agraman ka ditikas ano ornong kinisayam? Sana bali tabasit lang ang matiin nalak. Si kakit dimot. Anya? Apay nga dapat lang dagito abagin sapatos dito. Unak man no, in turnover ni Susan dagiti nakolekta na adulasyon para iti kasinsin niya. Sapay adula ito. Wano saan na nakita? O, tatang. Ne, ano diyan aramidan niyo? Anak, anya ti kaya't asawin dagito'y abagin sapatos. Ay, nawaw. Saan ka di nga imbagak kada kayo? Adiyo bibiyangan dagiti gamit ko, tatang? Ay nasusan, saan anasaya at tigas tangay naramid mo? Si kanto tilaang ti maibabain no ka. Basit lang ti inalak, tatang. Tapno adamat kasukat ti bannog ko, Ay, muna yan na Maalala, isubliyo dahi ta iti karton anangalaan nyo, tatang. Katinton maminsan, di yun pakibibiyangan dagiti gamit ko. Nalawag ka di? Amum ka din ti kalukwan ana aramidan ti asawang Berto. Tatang, nakita nga ron. Nakita ti bagyan sapatos. Ngayon usar na itay. Adu pa'y tindulin na. Anyat kaya ti asawan, tatang. Kita umnoan niya ti linaon da ito akarton Berto. Nan? Ado ka sapatos ken bag, tatang. Wag. Bag ken sapatos a donasyon para iti kasinsin na. O na yan der sawak. Anya laeng ti panunutin dagiti tattao. Numaamuan da day tangay naramid na. Iso na sasaya at no itin mula ang dagitakin ni Mary. Day sumot at talaga ti makikukwa kadagita donasyon. Nga apan inalala ni Susan. O sige, i-deliver ko nga ro den, tatang. Akawaam laeng Berto. Amangan no agawitin da sawam. Sa dino ti pangipanam kadagita karton, Berto Lakay? Itulod ko itan da Mary. Ay, nawaw. Asino ti nangibagakan ka? Bakit? Di mo ko matagikuan da gito'y. Ngamin, donasyon da ito'y para idikasinsin mo. Saan aparakin ka? Di kay makaaw-awat. Anya lang ang ti panunutin da kita tao. No maamuan da dayta akalukwam. Sa maysa, makitkita da nga usaram da gito'y adonasyon. Bakit? Anya kumaita no makitkita da nga usarak. Nakababain Inalam ti saan mo't aparakin ka. Ay, basta! Isublim day ta karton iti sigod ang nakay kargaan na. Ay nawaw. Apay akasta ti langam anagawid Susan anak ko. Saan mo't tan ang maidrawing? Kasanumat ngamin, tatang. Katawanak dagiti maritis idili mabasak di ta waiting sheet. Apay ka no? Kita andak iti up and down sa kakatawa. Isusiguro ako na makatkatawaan na ka Taam mo dati inaramid mo kadagiti donasyon anak kuliktam anak ko. Uray ni Madam Rosita.
Sabali ti panangkita na kanyak idilim mabasak iti paraangan datatang. Nadamag namot siguro at ikalukwan an aramidam anak. Saan kumot nga inala amin? Kinasayak laeng matatang. Ay nanak ko, nasaysayat nga men, no nagpakada ka pa'y iti kasinsin mo. Saan mo't nga imot ni Mary kay? Anya ti masapol mo, Susan. Ay, imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Madam Rosita. Pamakawan? Ay, kinasayak namin ti donasyon nga intedyo para iti kasinsin ko, Madam. No kasta. Pudno gayam, ti mangmangag mi may papankan ka, Susan. Ay, uwan, Madam. Ay, saan anasaya ti kasdyan nga'y narabin mo, Susan? Ay, di kay madanagan, Madam. I-deliver ko matlang iti kasinsin ko inton bigat. Ay, nasaysayat pa'y. Si kamatlang ti may babain no makita dagiti tattao dito'y lugar tayo. Asika ti mangus-usar ka dagiti donasyon na para kumay ti kasinsin mo. Sapay la kumatam mapakawandak, Madam. Tinapatag kat nakaamiris kan. Nala, ited mo no anya ti para iti kasinsin mo. Bayam, inton agsukatak iti bags, si kantumatik ka. Mabalin ka di nga, itulod mo pa'y lang dagiti bags kan sapatos a donasyon para iti kasinsin ko, Bertolakay. Itaman pa yan nalagip mo isubli dagiti abag ken sapatos, iti kasinsin mo ba? Jakon kaya ti makatkatawan kan may marmarites lakay. Nasayat mo't nga rut no nakaamiris kan ba? Wen, itulod tapay lang dagito iti ayat ti kasinsin ko. Agpasada kan tulaangan into alas 12 lakay. O sige, no kasta ti ko na, isaganam nga rudan ti mai-deliver, bakit? Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, ta iti udina, si kantumot laang ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.